abusia for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so ene de musonfo muniaba ekris kapane so minimum edi ehye nsema babeto eye apono so ena mede ebesomo na abusia for akwakwakwaye arehosem pa chese onam social media bebia chese obia ebo eye abrante weyi edin a chese obia ekase abranti wa we pa wa free mu yidie arego eya ye mabusua for shede ye momo eye yakọ na me kan na eye Ghanaian pencil at ease and din G0ry style ono ena chese ene de ne picture enam eye social media chese wo bia esun ede eman wo bia ebobina ede efa eye yenua bema eye G0ry ehum na se de midi kan so ye Ghanaian pencil at ease ba no se wo de ne pencil anase wo de twirebia ejiji styles ejiji wunipa so so person wo on draw wuti enko a wo beyem so person wo chese de wo de besi nanim se abrantie yema jijima me no wo beye e de ama wo be fro se wo hu ade na be ka se ye wan kasa wo mu e na wo gina wo anase adekode na ankasa emu e na esi e ho no na susu na eye obi ensa wo de ayeden askeche e de ato ho eno no ana chese nkrofo e bo no eye ensamrani ye papa e wo ne modern pa wo ye na enche ye bia e ne beto eja se abranti we wo yare e ma eye ne pictures bi circulate ya na chese yenu abeme wa fon ye pama chese ni nkase ni komu nkase ni na fuase na fu huno ne wonko ne ba pictures no chese ebeda eye social media so na wo bia ehwe eye ebim na no na ebeto oja se eye abrantie no wo yare wo be hia sem ebekwakwakwaye ne eye G0ry enumu ema eye sede na nkofo publish eye news no wo ba bia no enti no ebetwe eye ahwefo ene emwa ede ebre no ema chese nkofo wo mutu wo si wasa wombeboa eye abrantie G0ry na eye mama Mrs Rebecca Ekufo donate eye $2,000 say yefa emboa eye abrantie ne G0ry ho emfa emanu na se dem di kan restore any dia nkrofo edi enim no na so ni dia kasa ede eye Emmanuel Apreku by dia wode ba eye na se Rebecca se ni stage name ene eye restore si na eno na chese ye mama first lady Rebecca Ekufo donate se sika pupo doyi ede ema abusuafo se wo mo fa hwe ye nua bema Emmanuel na ya rehwemu na se de be ya talent awowo ye nyoma ewo ni mu no etimi ayeden apie na entimi enwu na enu mu no ye hu se afede na se enyoma ekokoso ne nkakra enu na ene de chese yante eye asemdem abeto edwa se abrantie yi wada eye ni benkum so wato nananom ewo eye ensedo agya eye ganafo nyinam eye awrewo chese wo bia esum wo bia de eye ne bunabo etu eye edwa sanse a vibrant pencil artist pan etimi afrimu empofrimu chese wo mo ehunu se eye ne yare ya na woni nemu no se eno ena edikun no anase ebia G0ry awakoye no enum no de fawu ye anase etimi ye ne G0ry no ewie ye ema no wodi ayarehwe ena ayarehwe ni mu no ena wodi ewu ye dia abusuafo akwakoye obia na obia dwemo aye kesenene na eye nipa chese wodi kan ede nsam no ebebetu edwa omgvoice.com media platform no mode eba ya chese nkrofo wi na kwajo sheldon enso so edene de eto honum say rest in peace my brother Ray, this is a sad day chese dudu na ere aho ewo hu na enti we beto odwa na chese ebinu mo se wobi tumpon wo memu wobi ye bibi pa bi wo memu a empofri mu ane ehu sa fe nipa no ayeden wo fade out na wo be hu ayare bia bono wo be hu ane nipa no wa hwe ne kra enkwa eya ade a ekoso ewo young artist no ehu ena ebiem so no underground artist no ehu enti wo se 24 enhwe na wo mama wo mani na wo ena ebiem artist na nkasa no wo so ma wo mo eni ena wonum because obi epeja na anase wo peja enya de se yo bia
ede enti obi abefa kwan bi sese obeyi wo ede afri wonum enti ode ebi de futuo ma young artist no na ebi no nso so ede eye ensem bi etu idwade ama eye mpedi fo so wo mo nhwe na wo mo sisa ade na no kwan se obi peja kakra bi afi ye betimi din enche na yare abon na wo free atasfo asase eso no wo mo ede adesrede etu ho na abusuafo ye free one man ye se boru abro ho semu emu ebiem nanu ada na eye boboku achese wo mo ekoye wo mo dwumadie eba ema wo mo ekayi ekokonya eye nkwanhia ma nipa wo mo ewu ye de na chese abusuafo areko ebinum nsusu eprepa ni nyina mu no wo mo anachese wo mo efri wo mo kra na se wo mo kra efri wo mo ensa no they are in the age of eye 12 to 15 years wo mo meprepa ne das wo mo eni efi eye kakam na mo beka ya accident yisi ewo offense so anachese young footballers womo edin juvenile players womo enachese womo ekọ ya na womo ekwakodi womo ejuma se de da ne da womo no ewo afantwo kwan eso no womo ekokohia womo nkwanhia ewu a chese ka womo ede ekọ no ekokowura river ofino emu ama enede womo enka atiasefo ehu ebiemu na womo mo survive no eso edie womo enso so no womo eje ayarhwe na denti amedinsem we betu edwa se enede eda chese yeja enkwada no ekwan achiri kra ede ema womo chese yede womo enyina ekokosie ewo efew eso na abusuafo ede nsem no etu edwa no mo kire mu ese womo man de sese no munya obi amfa womo ensia namu nanso so afefe dia Ghana national football for etimi ebebe ede kire womo na ebiemu nsusu no omomofra ne modern bondane da womo de bekai womo esanse emra kwakosi womo no womo fundaka no Ghana national football association for omo ede womo flag no chese ne womo de dwira omo efundaka no ho ede enkwada no ka pepepe womo ekire odo womo enkwada no ni ebiemu nso se enkwada no tu womo si wo se anka womo so beba be ye bobo ku a chese womo so de enumunyam hye bebra oman no na emom bobo na montuo mu na no womo afaso ahwe womo ekra enunti no womo so ejina ho ehye enkwada no eden na ebiemu nso empanifo ene etitufo ede afutuo arachichresem akokoma awofo ade ato womani ene enkwada sesei wo susu eprepra ye no wo kopie wo na ase na so mo de afutuo mo se ema we embu wo mo abemnemum we enhye wo mo de no mo nkoso a endi wo mo edwuma ebusiafo arawusema ababeto apono eso efa ye ni abema imano apreku eho ene de enkwada yesie wo mo de na betima kafafo adwenkyere ebra ewo too much age ye session meeting at the Equia Sika Padasene, Yabasane.